Pa da, tačno to. Dobro, to je za djetlome. Sve kako ljubi ruke, dami. Vidi se da je Sombora. Ipak se škola, Bečka se vidi. Istoreno odeljenje u Somboru. Malo istorenije, ali je i dalje odeljenje. Ipak je nekakva smo uspjeli da se smije. Ovo sam Indiju, ovo sam prošli u Indiju. Sad sam je dodatno. Vidi, dobro ste seli pored mene, ovo je isto kupimo. Nas dvoje iz Indije se solidarišu, a ti si glavni oči. Dobroveče, dobar dan. Dobrodošli na promociju knjige gospodina Predraga Čičovačkog. Bosonov po Benaresu i pisma iz Indije. Knjiga je vrlo specifična, slučajno je prevedena na srpski, pošto je Predrag to objavio davno, još na engleskom, indijski, u Indiji, tako Predraže? U Indiji. Da, on će o tome nešto da vam priča. Kada smo se nas dvoje sreli i kada je on rekao da ima tu knjigu, a ja sam bila i u Benaresu, i u Katmandu, i na Goji, i svi njegovi putevi, tako da sam ja videla, pa kao knjiga, kao da sam ja napisala. Molim te, Predraže, daj da to mi prevedemo na srpski, odnosno, nećemo ni da prevodimo, nego napiši ta pisma na srpskom jeziku i da Centar srpsko-indijske kulture objavi tu knjigu. I evo, tako imate tu priliku i čast da ta knjiga bude objavljena i na srpskom jeziku, pa bih zamolila Predraga da on nešto kaže o tome i naravno da predstavi svoje prijatelje koji su isto došli da podele sa nama njihovo viđenje knjige. Izvoli, Predraže. Hvala. Da, izvinite, zahvaljujem se kući Đure Jakšića i našoj dragoj Katarini, zaista je organizovano sve kako treba. Hvala lepo. Jedino vreme nismo mogli da organizujemo. To je izvan kuća, izvinite, to je izvan kuća. To je zaista bilo neplanirano ovako nevreme, tako da mnogi ljudi nisu ni došli koji bi, eto, ali bit će snimak pa mogu da pogledaju. Izvoli, Predraže, izvinimo. Hvala kući Đure Jakšića, hvala Liljani i hvala svima vama što ste došli po ovom stvarno izuzetnom vremenu. Pa evo par reći prvo o knjizi, pa da uvedem, a onda ću da kažem nešto o onima koji će držati glavnu reč danas. Pa ja se nadam možda ću dobiti posle još malo šansu i ja da pričam o ovoj knjizi i onoj o Gandiju. Tačno, u drugom delu, da. Da, znači ja sam 2012. i 2013. godine dobio stipendiju američke vlade, takozvanu Fulbrightovu stipendiju, koju je onda potvrdila i indijska vlada, pa mi je dala i Nehruovu stipendiju, da idem u Indiju i da proučavam izvore nenasilja. Na to me je navela ova muka ovde naša, sa NATO bombardovanjem, sa tim ratovima, sa tim nesrećama, jer u isto vrijeme sam vidio da zapadna civilizacija, ako zapadna civilizacija može da bombarduje jednu zemlju kao što je naša, onda s tom zapadnom civilizacijom nije u redu, onda je ta zapadna civilizacija izdala samu sebe i svoje neke principe i treba tražiti alternativu toj zapadnoj civilizaciji. Tako da sam ja počeo, bio sam direktor studija za mir, počeo sam da predajem o Gandiju, o nenasilju i onda sam poželio da odem u Indiju i zbog nenasilja i zbog same indijske kulture i indijske tradicije. U to vreme sam počeo da odlazim i u Kinu isto često, čitava ta decenija ili skoro 2 decenije su bile pune putovanja, sigurno 10-ak puta u Indiju, sigurno 10-ak puta u Kinu. I nekako se tada, nijedna od tih knjiga, ni knjiga o Gandiji, ni ova knjiga o kojoj danas ćemo više pričati, pisma iz Indije, nije bilo uopšte planirano da nastane. Nego znate kako, kad putujete u tako nekoj egzotičnoj zemlji, sestra me pita šta si, gde si bio juče, onda me ovi prijatelji pitaju gde si bio, kud si putovao, šta se tamo dešava. I onda sam ja počeo da radim nešto prvi put u životu, čega sam se ispočetka stideo, a to je da
znate kako napišemo na kompjuteru, pa copy and paste, da kopiram i da šaljem. I onda sam počeo da pišem svaki dan i to je postalo interesantno i zabavno. I sve to što je u toj knjizi napisano je tada napisano. Stvarno tih dana kako je sveže, kako je doživljavano. Ništa nije kasnije dopisivano, ništa nije kasnije menjano. Znači to su oni direktni utisci. Knjiga je nastala, znači, tek se rodila ideja da to sve treba da bude sastavljeno u knjigu posle. Kad sam se vratio iz Indije, pošto sam tamo shvatio, na svu sreću nema nikoga ovde iz indijske ambasade, da oni apsolutno ništa ne znaju o Gandhiju, apsolutno ništa ne znaju o Gandhiju u Indiji, to vam kategorički tvrdim, jer sam ja držao bar 15 predavanja o Gandhiju Indijcima i onda sam shvatio koliko ja znam, u stvari koliko sam naučio o Gandhiju, koliko je tamo boravak od tih 5 meseci, mi je još produbio sliku, pa je tako nastala knjiga i o Gandhiju u isto vreme, neki indijski ciklus, da tako kažemo. Eto, toliko za početak. Da, knjiga o Gandhiju je objavljena 2015. godine i ova knjiga o Banaresu je objavljena isto 2015. godine. Posle je Službeni glasnik preveo ovu knjigu, odnosno Miroslav Ivanović je preveo ovu knjigu Gandhijevim stopama, koji je štampao Službeni glasnik i koja može da se nađe u knjižarama Službenog glasnika. Mi smo zvali predstavnika Službenog glasnika da nam se danas pridruže, niko se nije udostojio ni da odgovori na poziv, a kamoli da dođe. Znači, prošle godine se rodila ta ideja tačno pre godinu dana kad smo imali gosta iz Indije koji je držao ovde predavanje o sanskritu, značaju sanskrita danas. Rodila se ta ideja da prevedemo i tu knjigu i onda sam ja to malo još dopisivao, nešto doradio. Miroslav je opet pomagao, tako da ću prvo možda treba da predstavim Miroslava Jovanovića. Prijatelj od više od 50 godina, prvo preko šaha, onda preko filozofije i mnogih drugih stvari. Mislim da je Miroslav preveo 6 ili 7 mojih knjiga sa engleskoga na srpski, tako da, kako je on rekao juče kad smo izmenjivali poruke povodom njegovog 70. rođendana, eto ni okean nije uspeo da nam pokvari prijateljstvo i da nas razdvoji, jer je to sve bilo. Ja sam bio tamo, on je bio ovde i tako smo uspeli nekako da sarađujemo. Miroslav se bavi filozofijom, evo u posljednje vreme se malo uključuje u političke analize neke u vezi Rusije, jer taj svet on izuzetno dobro poznaje, rusku kulturu, rusku istoriju, rusku književnost. Miroslav poznaje i mnoge druge kulture i istorije dobro, ali eto sad je taj ruska istorija aktuelna, pa sad pričamo s pravom o onome što smo zapostavljali dugi niz decenija. Saša Radojičić, video sam na jednom mestu kako Saša sebe prvo predstavlja kao čitaoca, pa to treba i poštovati i ceniti u ovo naše vreme kad se knjiga izgleda sve manje čita. Saša je naravno i pisac, pesnik, evo sad počinju da, uskoro će i drugi roman da izađe, literarni kritičar, profesor estetike ili filozofije umetnosti? Ovo drugo. Filozofije umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu. Takođe, prijatelji više od mnogih decenija u Somboru i tako, nekim drugim vezama koje ne treba ovde ni pominjati. Borko Čičovački, ovo je neka somborska škola ovde, ja sad to shvatam, ovo je neka somborska zavera ovde, pazite se. Borko Čičovački, takođe rođen u Somboru, malo mlađi od Saše i mene, pa i Miroslava i mene. Borko je isto čovjek koga nije tako lako upisati, muzičar, pisac, profesor, predaje obovu i kamernu muziku u Kragujevcu, puno godina živeo u Holandiji, još uvek duboke veze sa Holandijom, 11 knjiga objavljeno na holandskom jeziku, većina njegovih knjiga, osim možda ovo poslednje Abhaje. Poslednje još nije.
Posljednja je i pisana na srpskom. Sve su pisane na srpskom, ali su ovi danas prevedene. Dobro, znači posljednja knjiga Abaja, jedan možda od razloga zašto je i on pozvan da govori. Abaja znači firle, onaj koji se ne plaši, koji nema straha. Vidite kako engleski još uvijek prvo radi. Prvo prevodim sa sanskritsku reč ili indijsku na engleski, pa tek onda na srpski. Znači, neustrašiv, ta je knjiga 4 pripovetke. Ko je izdala Laguna? Akademske knjige Novi Sad. Tako je, tako da i to možete, toplo vam preporučujemo i tu knjigu. Znači, evo, to su nam gosti ovde. Ljilja će predstaviti moja draga Prijateljica. Da. Tako da će oni biti vaši čitači, pročitat će vam neke odlomke iz ove knjige, Bogdan na engleskom i ti ćeš na srpskom, tako smo se dogovorili. Dobro, a sada bih zamolila gospodina da nešto kaže o knjizi. To je Saša će da priča o knjizi. Dobro. Nije lako predstaviti ni Predraga Čačovačkog. On je filozof, američki filozof i srpski pisac. On je rođen u Beogradu, školovao se u Srbiji, školovao se u Americi, izgradio jednu izvanrednu karijeru, profesionalnu. Predavao je skoro 40 godina na jednom uglednom jezuitskom koledžu Istočne obale Amerike, Holy Cross, čuveni koledž. Bio je, kao što ste čuli, 10 puta u Indiji držao predavanje, u Kini, u Japanu, u Rusiji, Nemačkoj, Francuskoj, Srbiji, u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Sloveniji. Jedino nije bio, čini se, u stare Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini, držao svoje predavanja. Ja sam Bogoljub, ja smo držali u Trebinju. Eto. 2002. godine u Trebinju. Nisam za ovaj podatak. Napisao je knjige o Kantu, Albertu Švajceru, Gandiju, naravno, o Dostojevskom, o Nikolaju Hartmanu, o Lavu Tolstoju. O smislu života. O smislu života, o ljubavi, o mnogo knjiga. Od tih mnogo knjiga je otprilike polovina prevedena, zahvaljujući Miru Svoju. Samo 2 nisu. Samo 2 nisu. Pa šta čekaš? I sad on takav, visoki intelektualac, potvrđen dokazom, dolaze u Indiju. I sad, on je u Indiji već i pre toga nešto znao, bio je u Indiji, pripremio se da piše o Gandiju. Indija je mu vrlo važna zbog te ideje nenasilja, ali on doživljava po dolasku u Indiju, ako ne baš pravi kulturološki šok, ono sigurno niz kulturoloških iznenađenja. Jer ono što ga čeka svakodnevnica, svakodnevno življenje u Indiji je potpuno drugačije od onoga kako on živi u Americi, drugačije od onoga kako se živi u Srbiji, naravno. I upravo zato, te razlike, zbog tog u osnovnom, svakodnevnom planu različitih uslova života, predstava o tome kako treba živjeti, ova knjiga je jako dragocena. Dragocene su njegove, recimo, opisi onoga što se dešava na obali svete reke Gange, u Benaresu, svetom gradu. Dragoceno je ono što govori o tome kako ljudi putuju, kakav je saobraćaj u tim gradovima. Što se dešava na ulici, kako je jedan tamošnjih majstora šiša na ulici. Ali ne samo što se dešava na ulici, nego oni prisustuje i venčanju pripadnika najviše kaste u Indiji. Jedan kontrast koji je potpuno šokantan za čitaoca. Govori o tome kako je putovao vozom, možete zamisliti. 3. klasom. Govori o tome kako je stanovao sa gušterima. I to je smatrano za veliku sreću i privilegiju što stanuje sa gušterima, jer ti gušteri jedu mušice i druge štetne komarce. Dakle, ta razmena kulture, on je došao da uči, da istražuje džainizam kao jedno učenje o nenasilju i da predaje u zapadnjačkoj filozofiji.
Ali ta razmena kulture nije samo razmena visokih dobara, filozofije, duhovnih sadržaja, nego i razmena na ovom svakodnevnom planu. I to možda i vrednija, možda i značajnija. Treba reći i to da Predrag nije otišao u Indiju kao mnogi naši ljudi koji se osjećaju izgubljeni, kojima ne odgovara ovaj način života, pa traže u Indiji neko pročišćenje, neki povratak korenima, neku drugu životnu osnovu. Ne, on nije došao sa tim. On je došao da istražuje i da podučava. Ali zanimljivo je da je ipak doživao neku promenu. Jer svako pravo iskustvo je transformativno. Ono menja ne samo predmet iskustva, objekat, nego menja i subjekat onoga čije je to iskustvo. Tako da mislim da je Predrag, i to vidimo naročito u epilogu njegove knjige, kad se on vraća još jednom u Indiju i kad ga pitaju da li doživio neki mistički doživljaj tamo, kaže da, ja sam upravo ga sada doživljavao. I pojašnjava da ta mističnost nije izlazak, ekstatični oblik iskustva, izlazak iz sebe u nešto drugo, nego naprotiv jedna vrlo koncentrisana, racionalna veza između ljudi u razgovoru, u dijalogu. Jedan oblik zapadnjačkog misticizma. Zašto sve to pomenjam? Nedavno sam imao priliku da pročitam nešto što je ovde prisutni Adam Pantić, likovni umetnik, pisao o putovanju. I njegova sugestija je da biste negde blizu stigli, najbliže sebi, morate da putujete jako daleko. Mislim da se taj model potpuno ponovio ovde u Predragovom putovanju, otišao je negde jako daleko, u drugu civilizaciju, drugu kulturu, drugi svet, da bi ipak rezultat bio ono što je od uvek zahtev i rezultat zapadnjačkog čoveka, to je upoznaj sebe samog. Na samom kraju bih rekao nešto o naslovima ovih dveju knjiga. Mi možemo da zamislimo da oni stoje jedan iza drugog, ili jedan pored drugog. Gandijevim stopama, zapeta, Bosonog po Benaresu. I očigledno je da je hodanje, korak, hod, vrlo važna metafora u ukupnom duhovnom svetu Predragovog čovečkog. Ja ne znam da to protumačim. Ne znam što je značenje te metafore. Možda će to Predrag da nam kaže ovde. Ali vidim da je to tako i time bih i završio sa molbom da nam objasni šta znači koračati, šta znači korak, šta znači hod. Toliko hvala vam na pažnji. Hvala lepo. Ja mislim neko lepo da ti sad kažeš. Dobro. Zato što baš se nadovezuje za mene. Jeste, metafora je važna. Ono od čega prvo treba početi jedno iskustvo koje svi imamo, a to je koliko više zapažamo u predelu kroz koji prolazimo kada hodamo, za razliku od toga kad smo u autobusu ili u kolima. Savremenim sredstvama prevoza protrčavamo kroz neko mesto, a da ne uspevamo da osetimo bilo šta od tog mesta. Obično čekamo da stignemo na cilj što pre, jer da taj put je samo nužno zlo. Ja sam puno hodao po Indiji, tako da nije slučajno da sam koristio tu metaforu i često sam primećivao da kad prolazim drugi i treći put nekim mestom, da zapažam neke stvari koje sam ranih puta potpuno previđao, propustio da ih vidim. Ne zato što one nisu bile tamo, nego zato što ja nisam bio dovoljno otvoren ili nisam mogao da upijem sve odjednom. Ima još jedan važan element te metafore hodanja i te metafore bosonogog hodanja. Prvo, u Indiji su svi, ili većina, bosonog, idu bosonog i ta metafora je za mene bila značajna zbog jednog kontakta sa realnošću koji u Indiji postoji, a koji smo mi
pod utjecajem zapadne civilizacije izgubili. Da li možete uopće sebe da zamislite da hodate bosonogi po Beogradu? Mi uvijek imamo nešto što je između nas, cipele, čarape, što nas odvaja od neposredne stvarnosti. Da li možete da zamislite da jedete prstima hranu umjesto sa viljuškom i kašikom? Pa u Indiji su jedu prstima. I tako je normalno da se jede. Znači tu hranu osjećate sasvim direktnije. Tu stvarnost doživljavate na drugačiji način kad hodate po toj prašini, po toj prljavštini, po toj toploti, po toj sušnoj zemlji, po bilo čemu već hodate. Kad izbegavate kravlji izmet jer je on svugde, jer se krave svugde. I znači hteo sam da se vratim, da doživim tu kulturu koja mi je bila strana i koja me često čudila i koja me često izvodila iz moje neke zone komfora i da nisam znao ni kako da se ponašam, ni šta treba da uradim, ni šta smem da uradim, ni šta je odgovarajuće. Hteo sam da iskoristim to da se približim stvarnosti i da pustim da mi ona govori, da mi predstavi samu sebe umjesto da ja obrazovan čovek koji je proputao čitav svet sa svojim koncepcijama vidim i apstrakcijama, vidim tu stvarnost i odmah je ocenjujem ovako ili onako prljava Indija ili ovo ili ono, glupi Indijci, primitivci i sve to drugo što mi često pripisujemo ljudima koji se razlikuju od nas i imaju sasvim drugačiji pristup stvarima. Znači, bilo je važno prići tome, pustiti stvari da sebe pokažu kakve jesu, biti svedok, a ne sudija. Evo sad ću ja još ću nešto samo malo da kažem, iako bi me više interesovalo da slušam druge koji pričaju o tome. Počinjem ovde u uvodu u knjigu, dajem jedan citat iz Šekspira, kako vam se sviđa, as you like it na engleskom. Miljenici Božiji imaju oči pune, a ruke prazne. To je napisano oko 1600. godine i od te godine tada u tom periodu počinje jedan strašan zaokret u zapadnoj civilizaciji ka materijalizmu, ka tome da su nam ruke pune, iako su nam oči prazne i srca prazna i duše prazne. Ja sam hteo da mi oči budu pune, ja nisam donao ništa iz Indije osim onoga što sam tamo odneo, neophodne stvari za život, ali sam napunio svoje oči. Ova knjiga je svedočanstvo toga šta mi je sve bilo u očima, šta sam sve hteo da doživim. Da pomenem i iz ove druge knjige jedan citat i samo ću nešto reći o tome pa ću tu stati, a ako bude vremena možda se vratimo na tome ili nekim vašim pitanjima. Moto ove knjige ide još malo nazad u 13. vek. I sad ja citiram jednog sofističkog mudraca, Ibn Ata Allah al-Iskandarija. Ima jedna tanka knjižica koja se zove, mislim da je na srpski prevedena kao o uzdizanju duša, refleksije o uzdizanju duša. I sad on postavlja dva pitanja. Šta je dobio onaj koji je izgubio Boga? Dobio pune ruke. A šta je izgubio onaj koji je našao Boga? Gandhi, ova knjiga je više svedočanstvo, lutanje po Indiji, putovanje po Indiji, bez nekog cilja, bez svrhe, sa otvorenim očima, sa otvorenom dušom, sa otvorenim srcem. A ova knjiga je sleđenje nekoga koje nije samo lutao, nego je išao prema određenom cilju, duhovnog uzdizanja, duhovnog usavršavanja, duhovnog ispunjavanja. Ja ću stati tu i predati dalje, da tako kažem, mikrofon Borku, a posle se možemo možda vratiti na neke od tih zabeležaka i objasniti ih još malo više. Hvala vam. Kad pričamo i o ovoj knjizi i uopšte o svemu što pričamo, možda bi sve to bilo drugačije da tema nije Indija.
Svi koji ste bili u Indiji ili koji planirate idete u Indiju osjećamo neku posebnost u svemu tome, doživjeti Indiju. Pre svega i mi smo nekako svesni, čak i ako ne verujemo u reinkarnaciju, smo svesni da mi svi vučemo izuzetno mnogo iz te kulture, iako ne znamo šta je to. To je nešto što je Predrag nastojao da pronađe između ostalog u svojoj knjizi. Ali je taj fenomen Indije nešto što je najfascinantniji. I mi se tu osjećamo veoma drugačijim. Jako drugačije. Ako dolazimo iz Amerike, iz Evrope, ako dolazimo iz Srbije koja niti je tamo, niti je ovamo, mi doživljamo šok ne zbog toga što je to ekstremno drugačije, a jeste u svakom pogledu. Ono što nije bolje da nije, to su neki američki utjecaji o kome nije važno pričati. Dakle, sve drugačije ne govori o tome koliko je to drugačije, nego koliko smo mi sićušni. A ako kažem mi sićušni, ne govorim samo o nama pojedincima, nego živeći znači živi domet njihovih dubokih religijskih ostvarenja do kojih su došli u svojim 1000 godinama dugačkim razmišljanjima, je nešto što je tamo toliko stvarno i toliko prisutno u svakom, što ti kažeš, ili izmetu, ili u svakom osmehu koji ćete susreti kod svakog od njih, da se mi tu zapravo osjetimo nejasni. Velika je prednost ako kao Predrag dođete sa ciljem da istražujete i sa ciljem otvorenosti prema nečemu što već donekle kroz filozofsku misao, pre svega gandijevsku, možete da prepoznate kao putokaz do Indije. Ali ako ne dođete s tim, onda zapravo susrećemo se sa šokom. Čega ako dođete s tim, susrećete se sa šokom. Da li da ovde spustim nogu bosu ili ne, zato što gde god da stanem ne znam da li baš to za stopalo kojažare i tako dalje. Dakle, tu ste jako zbunjeni. Međutim, govorim između ostalog zato što sam ja bio tamo i zato što sam u knjizi Predragove prepoznavao stvari koje mi sa zapada doživljamo jednako snažno. Ali ovde mi je veoma zanimljivo bio u njegovoj knjizi, odnosno Predragovoj knjizi, taj pristup koji se zaista vidi i baš to što si rekao da je pisano tačno onako kako je doživljavano, to je veoma zanimljivo. Zato što upravo taj način kako bismo eventualno i na koji način i zbog čega mogli da se naviknemo na to da je sve prljavo, a da vam to ne postane više u jednom trenutku uopšte važno, naviknete se kao što se naviknete na svaku drugu prljavštinu, jer ona nije bitna, nije u tome suština. Dakle, fenomenalno je meni u knjizi to što Predrag dolazi u Indiju kao američki filozof koji dolazi istražuje sa velikim predznanjem, sa ogromnom erudicijom i tako dalje. Ali dolazi i prvo suočavanje jeste iznenađenje, šok. Još interesantno što je supruga tvoja bila s tobom, tako da si mogao i njena iznenađenja ili njene potrebe za određenim navikama, i ženske perspektive, to je potreba za određenim navikama, potreba za određenim drugačijim situacijama, možda u svakom slučaju da kažem drugačije prilagodljivo nego ti, tumačili kako god hoćemo, ali to je, dakle, imao si još jednu širu perspektivu da vidiš kako prihvatamo prvi šok onoga što se tu dešava. Iako je taj putokaz kroz filozofiju već u Predragu postoje, on je znao da tuda mora da ide. Potom u knjizi vidjet ćete, obavezno uzmite i pročitajte zaista, da biste otišli u Indiju i da biste doživjeli nešto, zaista treba da pročitate i da odete onda posle. Evo tu imamo kolege koje su već tamo. Dakle, drugo, potom iz nema više šoka posmatram kao neko ko već se navikao da je sad ovde prvo, da ovde idu krave, da ovde ovo, već sam se navikao na to. Mogu vidim i brkove. Možda, bravo, to je izuzetno, da od jednu krave imaju brkove, možda imaju, možda nemaju, mi to ne znamo, ali mi to vidimo u tom trenutku. Dakle, doživljavamo drugačije do poslednje, da kažem, faze prilagođavanja, za to može samo koji si dugo meseci prisutan tamo, prilagođavanja da je nevažno sve to, osim onoga što je zapravo iza te maske
i šarenih boja, jer nije sve prljavo, njihova odeća je apsolutno fascinantna, i muška i ženska, bez obzira da će da mokre tu ili neće. Više ženska nego muška. Da, više ženska, ali i muškarci umeju da se veoma dobro udese, pogotovo kad imaju te sve svečanice i praznike. Dakle, to je i šarenilo, kako mi ne možemo da vidimo, mi to zovemo obično poglednim imenima ovde, ali to šarenilo svega je zapravo kao i ta prljavština maska. Do nečega što sam ja, kao neko ko nije filozof i ko nije na taj način opskrbljen velikom količinom znanja, doživeo kao iskreni susret sa suštinom ljudskog postojanja sa humanošću. Dakle, u svim tvojim divnim, da kažem i poetskim situacijama, otac sa bolesnom ćerkom, na primjer, to je izuzetno zanimljiv deo i uopšte njihovi odnosi prema ličnim tragedijama u sopstvenom životu na spolja, gde se ništa ne primećuje, gde su stvari izdvojene, gde se neka tuga doživljava isto kao i radost, jer je to sve prolazno, od toga sve potiče, jer je sve prolazno, mi smo prolazni, sve ovo, kiša je prolazna, sve je prolazno. Dakle, kroz taj doživljaj Indije i prolaznosti vi doživljavate nešto što zapravo zaobilazi čoveka kao životinjsku vrstu i otvara put za neki doživljaj božanstva koji je veoma specifičan. To, dakle, nema veze da smo monoteistička politika, to nikakve veze nema. Doživljaj Boga je uvek jedinstven, ali put njihov, s obzirom, odnosno njihov put koji mi smo samo tamo sleteći zatekli, je toliko, ne samo utrt, nego toliko moćan i toliko doživljen sa vedrinom, da je život posle toga, a pogotovo ako pročite ovu knjigu, mnogo lepši i lakši. Hvala. Hvala. Hvala lepo. Ja bih sad zamolila Ivanu Đorđević, moju dragu prijateljicu, da pročita nešto iz knjige na srpskom, a uporedo Bogdana da to pročitam na engleskom. Pošto su objavljene su knjige i na engleskom i na srpskom. Ali imamo i na indijskom čitaču. Pa, radimo na tome, da se prevede na hindi, vidjet ćemo. Izvoli, Ivana. Prolog, iz prologa. Indija se ili mrzi ili voli, rečeno mi je pre odlaska tamo. Sudeći po mom iskustvu, Indija se i mrzi i voli. U školskoj 2012-13. godini bio sam nagrađen Fulbright Nehruovom stipendijom koja mi je omogućila da u Indiji predajem i bavim se istraživačkim radom. Pre odlaska odlučio sam da tamo ostanem 4 meseca, zato što je to bilo najduže odsustvo koje je moja supruga mogla uzeti sa posla. Ona je na kraju ostala samo 2 meseca, a ja 5. U Indiju sam otišao da saznam više o poreklu i istoriji nasilja. To je oblast koju ja, pored filozofije, redovno predajem na koledžu u Americi. To je oblast za koju sam se zainteresovao u toku raspada zemlje u kojoj sam se rodio, Jugoslavije. Taj brutalni raspad me je nagnao da shvatim da je svetu nužno potrebna alternativa epidemiji nasilja. Istorija Indije, razmišljao sam, pruža mnoge uvide u mogućnosti i prirodu nenasilja. Boraveći u Indiji, naučio sam mnogo više o nasilju, kao i o sivoj zoni između nasilja i nenasilja. Izvoli, Bogdan. Prologue. You either hate India or you love her. I was told before going there. What I found was that you both hate India and love her. That, at any rate, was my experience. I was awarded the Fulbright Nehru Fellowship for the academic year 2012-13, which enabled me to teach and do research in India. I planned to stay for 4 months because that was the longest leave my wife Yadranka could get from her work. She ended up staying for 2 months, I for 5.
I wanted to go to India to learn more about the origin and history of nonviolence, which besides philosophy is the subject I regularly teach. Nonviolence has interested me since the breakup of my native country, the former Yugoslavia, an event that led me to realize that the world desperately needs a healthy alternative to its epidemics of violence. India's culture and history provide many insights about nonviolence. As it turned out, however, I learned far more about violence as well as about the gray areas between the two. Ja bih Ivana zamolila da pročita još jedan. Dan 5. četvrtak, 14. septembar. Na putu za aerodrom, na putu za Varanasi, konačno. Indija obiluje paradoksima i kontrastima. Njih je svuda i očigledni su. Ne treba ih izmišljati, a možda ni razrešavati. Oni prosto jesu, kao životna svakodnevica. Čini mi se da u Indiji vreme, to jest temporalna dimenzija stvarnosti, jeste možda značajnije nego prostor, kao ontološka i fizička dimenzija. Ne zbog toga što Indusi brinu o vremenu, niti zato što oni osjećaju pritisak da stignu na vreme kao zapadnjaci. Stvar je u tome da je vreme sa svojom konstantnom suprotnošću između trenutka i večnosti, sa svojim ciklusima koji se naizgled nikada ne završavaju, premda oni mogu da se završe, inače bi prestali biti smisleni, nekako njima zašlo pod kožu. Ono što im je u svesti, u njihovom identitetu. Zvali Bogdane? We are on the way to the airport, preparing to go to Varanasi, finally. In India, paradoxes and opposites are everywhere. They're obvious. They don't need to be invented or even resolved. They just are. They're facts of life. It seems to me that in India, time, the temporal dimension, is somehow more important than space, as the ontological and physical dimension. Not that the Indian people care about time in the Western sense of feeling constantly pressured to be on time, the way Westerners often are, but that time, with its opposition between the moment and the eternity, with its cycles that on the one hand seem never to end, but which you realize could, which is why they remain so meaningful, is part of their being, their awareness, their identity. Hvala Bogdane. Kasnije ćemo pročitati još po nešto, a sad bih zamolila Miroslava. Pa mislim, zaista živimo mnogo, baš i suludo vreme u kojem živimo i Stopama Gandija je odlična knjiga koju je Miroslav preveo, pa bih ga zamolila, mislim, nenasilje nam je neophodno i taj put do razrešavanja ovog ludog sveta u kome smo svi, svi zapadamo u njemu. Miroslave, ja bih vas molila da recite kakav je vaš utisak bio kada ste prevodili ovu knjigu Stopama Gandija. Hvala Ljilja. Znači, iako je danas glavna tema bila ova prva knjiga koju je naša draga Ljilja izdala i trudi se da jako unapredi delatnost ovog centra za prijateljstvo između Indije i Srbije i da nešto uradimo. Kada je saznala od mene da je Predrag napisao ranije ovu knjigu i da smo to preveli i objavili. 2022. Da, davno smo preveli, 22. izašle. Tako da, rekla, to ne može da prođe, a da to ne obeležimo, na neki način htjela je da dođu i predstavnici, jel da nisu došli izdavačke kuće, no, nevažno od toga, reći ću par reči uopšte o mom prevođenju Predraga. Nekako svaki prevodilac ima nekog svog glavnog pisca koga prevodi. Ja sam tako preveo, bio u to vreme 3 knjige Berdjajeva, pa sam mislio možda će to biti moj glavni pisac, ali eto, posle nekih prevedenih 40 ili 50 knjiga, ne znam koliko sam preveo, ispalo je da je Predrag moj glavni autor. Sad pisci obično imaju više svojih prevodilaca, kako na koji jezik naročito ako su uspešni,
ali je to moj glavni prevodilac na srpski je naš Srbin. Tako se desilo. Sad nešto o ovoj knjizi. Znači, Predrag ima u svom stvaralaštvu nekoliko opusa. Obično ljudi vole da naprave neku periodizaciju, kod njega se to vremenski ne poklapa sasvim, on je uporedo radio nekad u više oblasti. Znači, njegov početni taj deo opusa se uglavnom tiče evropske filozofije, to su Kant, Hartmann i tako dalje, to što smo uopšte započinjali na studijama i radili. Potom imao jedan opus koji bih ja nazvao evropsko-afrički, gde je Švajcera obradio. Švajcer je, kao što je poznato, dobar deo svog života proveo u Africi, pomažući, lečeći ljude od malarije. Zatim treći opus je u suštini ruski opus, gde je obradio pre svega glavne gigante Dostojevskog i Tolstoja i još priredio nekoliko knjiga i simpozijuma o njima i to bi vredjelo prevesti, mada je tu Predrag nije jedini autor, ali je glavni, makar kao onaj koji potpisuje te zbornike radova. Tako da je to, i na kraju taj četvrti koji bih ja nazvao daleko istočnim opusom, gde se uglavnom pre svega tiče se Indije, ali dotiče se i Kine u mnogim aspektima, možda će tu još ponešto nastati tokom njegovog života. I evo ova je ta knjiga Gandijevim stopama, u kojoj se Predrag bavio Gandijem pre svega iz jedne kulturološko-filozofske perspektive, zato što je Gandhi, možemo slobodno reći, otac teorije nenasilja. Znači, prvi put u istoriji vidimo da je taj problem podignut na jedan viši nivo. Mada se možemo tu sporiti da li je to Tolstoj ili da li je Tolstoj stvorio Gandija, da li mu je on prethodnik u nekom smislu, može se i tako reći, ali u svakom slučaju ono što se danas u svetu prepoznaje kao nenasilje i kao neki koren nenasilja, to je Gandhi je tu nezaobilazan. Isto tako, kao što je Predrag naglasio, danas se u Indiji malo zna o Gandhiju i on je tu postavio pitanje o povratku Gandhija u Indiju. Možda će nam nešto malo više reći o tome, ali evo ja ću reći par reči. Danas, mada to možda nama sigurno to zvuči sasvim čudno, da danas u Indiji se slavi nama relativno nepoznat čovek, Sardar Patel. Sardar, to je ono, kod nas je to Serdar, a ima i oblik Sirdar, to je persijska reč koja je ušla i znači vođa, da je indijski jezik i naš. Čovek koji je bio u nekom drugom planu, koji je bio ministar unutrašnjih poslova, posle zamenik predsjednika i koji je mnogo uradio da se formira ova Indija kako je mi danas znamo u tom obliku, pošto su posle engleske kolonizacije te državice bile dosta razbijene i trebalo je sve to ujediniti, objediniti i tako dalje. Današnji predsjednik Narendra Modi mu je podigao najveći spomenik koji trenutno u svetu postoji, visok 182 metra je skulptura Patela i prevazilazi 10 metara do tada najveći spomenik Budi koji je u Kini. Znači, taj čovek je danas glavni, da kažem, ideološki stožer savremene Indije, a za Gandija gotovo niko ne zna. A ako se okrenete svetu, od Amerike do Rusije, Kine, Japana, Evrope, svi znaju za Gandija, za Patela
ne zna niko. Čudni putevi, čudni paradoksi, ali eto, takva je Indija, takav je svijet. U ovoj knjizi još samo da kažem par rečenica, neću ugovlačiti, pošto nije glavni predmet današnjeg susreta, to je Ljiljina knjiga, da je tako nazovem. Knjiga je zanimljiva po tome što je Predrag prošao kroz Gandijev život, ali ne autobiografski, nego filozofski, ali ipak možete da nađete glavne markere koji su označili njegov život, neke glavne i krucijalne periode, kako iz njegovog društvenog angažmana, tako i iz evolucije njegove misli, njegovog tog filozofskog pristupa životu koji je Gandhi negovao od samih početaka svoje društvenog angažmana i svoje borbe za Indiju i oslobođenje Indije. Dobijate jednu sliku faktički razvoja jednog čoveka kao u romanu evropskog, maltene od rođenja do smrti i tog tragičnog kraja koji se završava sasvim paradoksalno da ga ubijaju njegovi sunarodnici nezadovoljni njegovim političkim angažmanom na pomirenju između muslimana i hindu, odnosno hindu naroda, hindu vernika. Knjiga je isto tako zanimljiva i lako se čita, iako ima nekoliko filozofskih pasaža koji su možda prosječnom čitaocu teže ih je shvatiti, ali se čita, tako reći, kao kriminalni roman, a pogotovo ovaj putopis, o tome smo čuli, on je zaista životvoran, nije dosadan, nije to bilo samo nisu to samo protokoli dana provedenih tamo, nego je sve to bilo živo, što su već rekli moji prethodnici, a kažem, ova knjiga isto prati potpuno tu Predragovu sposobnost da živom rečju oblikuje tekst i učini je, da kažem, čitljivom, interesantnom čitaocima. Eto, to je druga knjiga iz Predragovog daleko istočnog opisa. Hvala, Miroslav. Maja Medija, evo, Ljubomir nam ide, samo da moram to da nagovestim, da je učesnik ovog događaja i veliku pomoć je bilo udruženje Maja Mediji, eto, Ljubomir je predstavnik toga i sad mora da nas napusti. Zdravo. Svako dobro. Sad bih zamolila, pa ćemo posle toga da nastavimo sa, da vidim, možda neko želi nešto da pita, našu dragu Ivanu Đorđević da pročita još jedan dan na srpskom i Bogdan da pročita još jedan dan na engleskom. Pa bismo se zaustavili sa čitanjem. Bilo, Ivana, šta god da pročitaš, odlično je sve stvar. Jel, ma da, bez sumnje. Ma i da se ne poklopite sve, mislim, mi znamo engleski, mi Srbi, ja istina ko Indijanac, ali generalno Srbi znaju u principu engleski jezik. Ma, mislim, pusti. Evo, preskočili smo puno dana je prošlo i došli smo do 108. dana. A umeđu vremenu je bilo, to ćete pročitati, mnogo toga. I zmija, i brijanja. I tigrova. Da, i svega. Trebalo je preživjeti do 108. dana. Dakle, dan 108. sreda 26. decembar. Danas je sunce izašlo i spokoj reke Gange se odražava u mom srcu. Opet u sebi čujem frulu od bambusa i opet sam privučen obalama Gange da vidim odblesak sunca u moćnoj reci bez kraja, da se divim bojama cvetajuće gorušice. Da posmatram ljude kako obavljaju svoje jutarnje pranje, da slikam 3 dečaka kako se igraju čamcu na obali tek nekoliko koraka od reke. Ja pričam priče, ali ima neko ko je u tome mnogo bolji nego ja, moćna Ganga.
Svaki put kad hodam uz nju, setim se Hermana Hesea i njegovog splavara Vasudeve, kako je provodio svoj život pored reke, negde u džunglama Indije, pokušavajući da živi u saglasnosti sa njenim ritmovima, njenom muzikom, njenom skrivenom dušom. Dok sam se polako šetao uz reku, dopuštao sam joj da mi priča. Ne znam na kom je to bilo jeziku, ne znam kako da ga prevedem na ljudski jezik, ali ona mi priča nekako. Znao sam da su ono što sam mogao da vidim i čujem, ono što sam mogao da osetim na skoro opipljiv način, bili fragmenti života formirani na obalama moćne reke Boginje, priče o srećnim detinstvima sa prskanjem vode i smehom onih koji mogu plivati brže, skočiti dalje ili prosto otvoriti više svoje srce. Ali mogao sam da čujem i priče o razočaranjima, o zapostavljenosti i odbačenosti što su utkane u dodire talasa sa nežnom obalom. A da bi se potvrdilo ono što sam čuo, prošavši prvo pored čamca u kome su se igrala 3 dečaka koje su mi mahala i ja njima, naišao sam na plišanog medu odbačenog u pesku. Glava te igračke je bila zabijena u pesak i samo su široka, meka bedra virila napolje i pokazivala, baš kao ostatak te igračke, pantalone pokrivene blatom, podsjećajući na nešto slomljeno i neprikladno. Koje bi dete tek tako ispustilo i zaboravilo plišanog medu dovoljno velikog da ispuni zagrljaj nekog 3-godišnjeg deteta? Koje dete bi odbacilo prijatelja koji se nikada ne žali, koji uvek umiruje svojom mekoćom, svojom svetlom žutom bojom, svojim beskonačnim strpljenjem? Ali Ganga teče dalje, noseći sa sobom plastične kese u prevelikom broju, sporo pokrećući ribarske brodiće sa njihovim mrežama koje traže hranu koju treba danas staviti na sto, sa svojim vodenim bivolima, s blagim, niskim talasima koji večno slede jedan drugog, ne postavljajući nikakva pitanja. Ganga je užasno prljava, ali je takođe i sveta reka. Ganga je duša Indije, duša jedne ogromne nacije, rastrzane i podeljene, ali koja večno stremi napred. Ganga je muzika koja danas ispunjava i razgaljuje moju dušu. Day 108, Wednesday, December 26th. Today, the sun is out, and the calmness of the Ganga River is reflected in my heart. I once again hear the music of the bamboo flute within my soul, and am drawn back to the shores of the Ganga, where I see the sun reflected in this mighty, endless river, where I admire the colors of the blossoming mustard plants, where I watch as the men take their morning bath in the cold water of the river, and snap pictures of the 3 boys who are playing in a boat, just a few feet from the shore. I am a storyteller, but there is another storyteller who is much better than I am, the mighty Ganga. Every time I walk along it, I recall Hermann Hesse's Siddhartha, and the ferryman Vasudeva, who spends his life near a river, somewhere in some jungle of India, learning to live in accordance with its rhythms, its music, its hidden soul. Today, as I walked slowly along the river, I let it speak to me. I do not know what language it speaks or how it translates into human words, but it does, somehow. I knew that what I could see and hear, what I could sense in an almost palpable way, were the fragments of lives shaped around the shores of the mighty river goddess. I sensed the stories of happy childhoods, the splashing of water, and the laughter of those who could swim faster, jump further, or show more of their hearts. But I could also sense the stories of disappointment, neglect, and abandonment woven into the rhythm of the waves as they touched the soft shore.
And as if to confirm this, as I turned and left, and the boys in the boat whom I had passed earlier turned to wave at me, and I waved back. I passed a teddy bear abandoned in the sand. The bear's head was buried in the ground. Only its big, soft behind stuck out, its pants now covered with mud, like the rest of the toy. It appeared now as something broken and unseemly. What child would just drop and forget a teddy bear big enough to fill the arms of a 3-year-old? What child would abandon this friend who never complained, who always brought comfort with its softness, its bright color, its infinite patience? But the Ganga flows on, carrying its plastic bags in an unfortunate abundance, slowly bearing the fishing boats with their nets cast out, in search of food to be put on a plate later today. The Ganga, with its water buffaloes and low, gentle waves, each eternally following the other, no questions asked. The Ganga is appallingly polluted, but it is also a holy river. It is the soul of India, the struggling and divided soul of the vast nation, ever surging forward. The Ganga is the music that fills and soothes my soul today. Hvala Bogdane. Ja bih se zamolila vas kratko. Samo jedan komentar, ja. Da, izvolimo. Povodom ovoga posljednjega citata i nečega što je Borko govorio, što je isto jako važno. Ja sam se iznenadio kad sam sad ponovo čitao ove knjige za ovu priliku, koliko su one prožete nekom religioznošću, nekim religioznim osjećanjem. Ali to nije neko religiozno osjećanje u nekom smislu koji nam prvo pada na pamet kad čujemo tu reč. Zato ja često koristim reč duhovnost, a nego religioznost. Jer tu nema ni religiozne forme, ni religioznog sadržaja. Mi filozofi volimo da delimo sve na forme. Međutim, to nema nikakve forme, to su nekako fluidno, to sve nekako teče, a nema ni određenog sadržaja, pa da kažete ovo je religiozno ili ono. I taj meda tamo je religiozna i tu prisustvo to ono o čemu je Borko govorio, kad se vi naviknete na sve to, onda nešto počinje da vam govori na neki čudan način. Ja ne znam kako mi ta reka govori, ali mi govori i ja osjećam tu nekakvu komunikaciju. Dovoljno sam dugo tamo, 108. je dan i sad to počinje nešto sasvim drugo, neka muzika. Vi čujete neku muziku koju niko ne svira ili koju ne možete, ja je zovem muzika bambusa, flaute, jel da? Ali ne čujete vi instrumenta, čujete tu nekakvu muziku u tome svemu. I to je možda ono što ove knjige čini čudnim nekako i drugačijim od onoga što sam ja čitao u Indiji i to je možda neki poseban doprinos mojih teh knjiga, naročito ove druge, jel da, koja je baš tako knjiga skupljanja, knjiga upijanja toj nekakvoj literaturi u Indiji. Ja mislim da je to sasvim nešto neobično i da mene samo ga iznenađuje kad sada gledam te knjige, čitam ih kao da sam čitalac, a ne kao da sam neko ko je to sve sam direktno doživljavao i opisivao. Eto, toliko, hvala vam. Može pitanje? Da, izvolite. Gospodine, jako je lepa energija koliko vidim. Ekipa koja se skupila je fantastično u svakom pogledu. Uz veliko poštovanje ja bih vas pitao nešto što je meni zaista u ovom trenutku interesantno. Znači ne važno, nego interesantno. Sticaj okolnosti je bio takav da sam imao prilike da više studimo poslednjih mesec dana u vezi odnosa matice i dijaspore. Pa me interesuje, pošto ste vi u situaciji da možete upoređivati razne države, razne kulture, razne civilizacije, usuđujem se da kažem. Kako vi vidite odnos matice Indije prema dijaspori? Prema indijskoj dijaspori? Da. Indijci imaju veoma dubok osjećaj identiteta.
ne samo da njih prepoznaju bilo gde izvan Indije, nego se i oni prepoznaju. Njima identitet znači taj više nego nama Srbima. Kad sretnete Srbina, recimo u Americi, onda niste sigurni da li će vam to biti najbolji prijatelj ili najbolji neprijatelj. I jedno i drugo. I Indijci nekako sa manje angažmana, a više otvorenosti prihvataju druge Indijce nego mi. Koliko se Matica brine o tome gde sve žive Indijci i kako da im se pomogne, mislim da postaje u Indiji svesni taj napor da se dijaspora na neki način, da Matica bar zna i ima veću kontrolu i bolje informacije o tome gde sve žive Indijci i kako žive. Evo vam jedan primjer konkretan, baš u vezi toga prijatelja doktora Rađe koji je ovde prošle godine govorio u sanskritu. On je profesor političkih nauka na fakultetu u Pondičeriju, jednom od najboljih indijskih univerziteta, a bio je u diplomatskoj službi ranije i sad ga je poslala indijska vlada na ostrvo Mauritanija. Zašto ga je poslala na ostrvo Mauritanija? U diplomatskoj službi koja je u isto vreme i vezana sa pedagoškim radom. Zato što tamo živi jako puno Indijaca na tom ostrvu, to je izvan malo Afrike, jel da, donji deo Afrike, prema Indiji, prema istoku. I ima toliko tamo Indijaca da je indijska vlada uložila poprilične pare da ustanovi fakultet na hinduskom jeziku i na engleskom, uglavnom za te Indijce koji su ili tamo rođeni ili došli iz Indije, i da im omogući, znači, i taj formalni način održavanja kontakata sa Indijom. Eto, toliko, hvala vam.